Kenya Kwanza na Azimio wameketi miezi kadhaa, wamekula pesa ya wananchi, lakini ile matokeo wametoa hatuoni. Ni viti, naona wamejitafutia viti. Wananchi wanasumbuka hapa, hakuna resolution hata moja inasema maisha ipungue. Because ungepungua VAT kwa mafuta peke yake, kila kitu inarudi chini, ndio mwananchi aweze kupumua. Kwa hivyo kazi walifanya hatuchakubaliana nayo, ni kazi ya bure. Kwani yule ya UPA je, tukokanda kwani kiana matanga tole na alimina nomo usi oteba angeti iwoko bangwa mwagule oteba angeti iwoko bangwa unabona tolega kiro montare ochiaria abandi ODM abandi ODA abandi pati yao egasi okabona batubirite no kurwana boka ondete yogo chama okobabeka amo waende national government yewachi besinyingi basabe bintu bimanye hocha osekorigero n'abangurunguru watangura wata bachumbe bana ababeba nominated watoto 6. Lakini abwake kirogo kile number 3 national speaker of National Assembly yoke number 3 in terms of succession. Mudabadi hoyo Kalonzo hoyo abanga iwausi tutakuwa nitende sauti ya yemo ndeta yokorangiria mesa unabona urigererie amba lito kwata UDA babwenda kubanira abantu baito echinko bichoka babona waka chinko bitabwati kende ikiya gusito atora minister babere all the time na last time mtu amwata ba PS batatu ona mtu kwa PS na yeye mo minister yo ndobu atimo director bonda ndi bode bwa maana igo ndomiete ondota yo otorangiria mesa ikegera abawodiam abayudie no usunyo na woka iba witana bakabera magana y'abantu babachoreta igo next time tinatwe bange usito bwate ebiro more than 13 elect bobo chumbe namba nobwate saba byo kamuna mudavati yale na rechi minister nende ikiruge kigegocha nebiroge binge ekamure meza oteba njenda chi ambassador gete inda to watch mo principal secretary gete inda to minister gete igobono to teba ngeti noroje ko central una beba gete yoba bagane biroga bose kwa hivyo tuteba angeti yotoko bangwa yote yatorenga rekabere tesa sense yomote tokuwa na mangana atofesiti no musi to anjira nile account yere na mwe wete libere ila yare yobuna nebi ndobia sarekire ndobanya mpira sareka ichikondera abonwa besanjira asira abayimisiye mbali bantu babe nasenge nchebe saya ya sare tema ndokorukare wana karaba komene ubali na gwete chikura wajiba kabeka namo wakatebo muntu yenjera ko bangi bintu biya wigatomo slow down anje ngateba mo slow down bintu na promise ti abantu baito na binkokora yona kiekyo otherwise bona ila ibirira yaere ikiakende it was a war of nothing asege songo igo more memne bintu to ganderata
Mwarire mono yore chipara jisumbweta. Twabangira, twachora ba contractor, unaiga chipara yore chile main, twaira ba contractor, yameye kurua Nyabiemba junction, Kenyere Reimu ako anati bank center, Waosa, Kiginga Primary, Wakama. Tobre contractor tayari, nasi nje mbreya tumono. Kene mbreya tumono, marate okoreka. Yotiga eusa kega, morre contractor ke goja. Ibara yene, ne ya Nyaronde market, Nyaronde primary school, Milimani, Ribaita. Nero tobre contract. Tobre contract. Echina chibere chile main. Lakini echinde chinka. Nduwate tractor cheito. Na wachiko na karosia sarabi. Igo, mumanyanto regas. Mepango yende hosto araisili, department hawa. Mwakwa nego ya ICT. Ipache zinto igeto ukora. Yungo te yumu wasiri bono yu. Uweke pache zinto ukora isi wansa July next year. ECD class stinderate. Sasa. Corona jita Kenyere welfare nera. Ya sabete birogo. Tubate nje mara tere birogo 100. Kenyere welfare mata. Nere nje bayo. Birogo biche which next week. 100 asante sana.